I za kraj, molim vas da nam prenesete utiske učesnika koji su u većini prvi put bili na Kosovu i Metohiji. Pa svakako to je bio jedan za sve njih izuzetno dirljiv i na neki način izuzetno težak moment. Mi smo nakon završetka trodnevnog saborovanja u Studenici 2 dana proveli na Kosovu i Metohiji, obišli naše najveće svetinje, Dečane, Pećku Patrijaršiju, Gračanicu, ali i neke od enklava i posebno narodnu kuhinju u opštini Novo Brdo, jer smo želeli da svi ti mladi ljudi ne ponesu sa tog putovanja samo taj poklonički osjećaj da su posjetili svetu srpsku zemlju i najveće naše manastire, već da ponesu i taj osjećaj koliko srpski narod tamo živi teško i koliko smo svi mi na neki način odgovorni za sudbinu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, jer ti ljudi koji tamo žive umesto nas, ili ajde da kažem u naše ime, čuvaju svetu srpsku zemlju, a mi barem toliko bi trebalo da možemo da im u svemu tome pomognemo, ako već ne odlazimo tamo da živimo i da im se pridružimo. U tom smislu ti susreti su bili izuzetno dirljivi, oni su po prvi put bili u svim tim setinjama, ali mislim da je definitivno ova narodna kuhinja u opštini Novo Brdo na njih ostavila najveći utisak i da su oni vjerojatno tek tada shvatili gde se zapravo nalaze i da su posjetili jedini geto u savremenoj Evropi, jedini zatvor pod otvorenim nebom, kako je to nazvala italijanska novinarka Marilina Veka, misleći na Kosovo i Metohiju i status srpskog naroda tamo. Tako da odatle nose izuzetne utiske i mislim da su na neki način trajno tim utiscima obuhvaćeni i da će to biti dobar za sve njih motiv i inspiracija da srpska mreža kroz svoje projekte na prvom mjestu pomogne opstanku srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a na drugi način ponese to Kosovo u srcu, a samim tim tu je i identitet i tu je sve ono što mladi Srbi širom dijaspore treba da čuvaju kada je o srpstvu reč. Zato je bilo toliko važno da odemo na Kosovo i Metohiju i naravno njemu ćemo se uvek vraćati jer to je povratak sebi i svojim istinskim vrednostima. Puno uspeha vam želimo. Hvala vam na pozivu i hvala Radio Svetigori koja uvek redovno prati sve naše aktivnosti. Hvala najlepše. Bio je to Boško Obradović, jedan od organizatora 8. sabora Srpske mreže u manastiru Studenica. Ostanite uz nas.